Webare owasiba aha TV West kanda hadachi keji nukwe tuisho programu yitu y'amagara buru kubanza Shahina okusia Shahina neshcheka erukushaji kwaba akazire health products ebyo kunya birungi munonga ebikozere ebyamajero mbicweka byanyu iwo wachikorise gambira mutahi wawe wachikorese then abwanyuma kora mbogane nanyunkwato munga yituwe bari kungambira abakazire health products nico butunji charity amazina ahabwa programu ejo muhereza kandi mwabazi yo guntenda kureba hanshongeze kwatire na meisho abo kuba tube tuganagiriro kutwarira hamwe and when actually abantu mission gabateganisa mwenu mwabazi yo twatayisa Dr. Asaf okorga harimbarra General Referral Hospital naija kwongera kutoyanjora ndeka tubanze twamwakira nagwanyuma turebe inshonga za meisho specifically nsa kwantu kwata aha meisho obutahwezaje iwata kuhweza je ejiniyo time yawe iwata kwenda ngo bore kuhweza je ejiniyo time yawe Dr. Twakwakira wewe munonga omtebekanisa charity wa program eji kandi amazina nabanyeta Dr. Asaf Yamugisha ninduga omwirwariro eryambarra eritweta Ambarra Regional Referral Hospital kandi ekichweka echamisho. So program eji ngoko wachigamba ne batari kweza mbwe n'abamwene babaso butatweza kurungi konkana baza ku turikiriza rero babanyaho kwata. Yes. Okay. Yes. Hatko kugamba butahweza obano manyisachi ahabo kuba basa kushanga nintekateka ngo nimbweza je konko shange ntakuhweza je konko bantakuhweza je nence kinkuba ni experiencing wabare munongo mutebekanisa kumanya yaba nohweza kurungi nikibani cyetenga ugendo kebeze urebe okweza kawe kurukuta aza amisho gitu gine migasho minjiho konka twareba kweza hariho kureba ebyahihi hariho kureba ebyahari Dr. Bena watu woherezo mwirwarire shaheje. Yes, mbwenu omuntu omweno basa kushanga ebyahari utakubireba ukwena ko tuza kweta ubutahweza kurungi ningo shange obuntu bwahihi nabota kubureba kurungi so okwena ko tuza kweta okuhweza kubi kandi buri kimwe kine umuringo oguku ogwo kubasa kukiceberamo mbwenu nico turabe ntugamba okushanga omuntu ebi wakubire nohweza hihi tokubihweza kurungi nangwa na distance yo kubire nohweza mu hareho tokuhweza ngo kucyakubire nicetengesebwa haza kucetegereza hatishi. Yes. Ntiranzyo nk'umuntu yaba ndi hihi ndeba yaba nkamuce kandi yashimiye kuba ari umuhango kandi ari umuhango ninga kuriya umwabo kureba umuti ndeba umuti gwahinduka gwabo muntu no manyisa cyenyine ubutahweze byahare na n'ubutahweze byahihi kushanga ikintu kiri nko mu meters nkamukaga no kweyongerayo otachihweza kurungi omuntu yabari nko mu distance tuwamureba kamanyo togu ni charite ninga n'munywani wanje ndijo ogo muntu ajwire ekirugwiragura ninga ajwire echa blue ninga ajwire cha red mpaka banze yakwika hihi. Yes, mpaka banze yakwika hihi then obundi kushanga ebyahihi otwire no shoma biburi ninga asimu yawe utwire no rebaho owakuterera noha omanyoti nankoro munatera konka hati tokubasa kushomizina for example umuntu yanatera asimu okamanyoto gunwara munatera ninga ochiba no reba asimu ninga no shoma ebinte bikuru hihi oshanga enyugutezo enche otazireba. Yes. Uzakurora umuntu esimu yaje kwata yiriza nka hari yahe. Exactly. Oshanga yanda chirize hare ningo wahare okiza kureba hare ureba waretwa hirembo nabanza yahwenjeza yagira togwa noha kandi enyuma ho abiri nakurebera hanga hari akweta abo kuba yakureba yakweza kurungi hata chikuba chifiro muri sho ryanje nchibakiriki njere focus yanje niye kubefire hatwazo muri mu rwito rwa burizo chikuba chafo muri sho nchibakiriki. Yes, webare nebintu bingi ebikubasa kutuma ubundo umuntu utahweza ebe byahihi ninge byahari konka amani aguna abanyenda ngo umprogram eji twetegereze neshonga ezikutuma umuntu otahweza haza zikuruga aha focus obutaba nko kuyakubire nebere amisho gitaga gumu kureba umisho hariho akarahura ka black ito murunga kutweta cornea. Then rwagati harimo akandi akarahure
hakuruhanga rukubahangiremo akutukweta lens bena hanyuma muheru hariho film tukweta retina ningashi ahebishani bikwishikira wamara kubireba na misho so abantu abakuba bino buzubu na focus ningashi obutahweza kurungi enambe mpango neberugire aha kugira ngo right ningashi ekyererezi ningashi ebintu byone biwareba kubikurabo muri yako aka black nangwa abamwe bagweta omwana gwerisho yes kubikurabo omwe hatoshanga bitateraje kona kugira ngo bibuganire aha filmejo bitebane omanyote narebente ninga nareba kara eji ninga nareba nashome kintu nkeki abo kugira ngo light eyaruga aha bintu biturimuntu tureba tina maje tiya focusinga kurungi tiya karunda naje kakingana ko kine kubana kingana kakabona kakari so oshanga ngo akarahure kawa akahera kutwayita konia na lenzi yawe erwagati na retina tibiru kutebana kurungi mwene light yane erabamu oshanga nesigasgana ebintu bimwe obora kuzireba kurungi oshanga obundi bihengami oshanga obundi byarebeka nke bitabakiriye ureba umuntu noreba shape umunyoto guno gubasa kuba nko mutwe konka twabona focus sejo abo kugira ngo light kuyabanera bo muri isho ryawe tiyayerundana kurunjeka ekaheta ekaza honyine aherisho ryawe exactly hariho omwanya aha filmejo ahebishane byine kwerudanara exactly wokutere chane nyuma ko ka negative so ejo itwen tujetanka retina so hariho omwanya ahebishane byine kwerundanara then okamanyote nashome nyuguta nashoma number 1 nareba omuntu kananka hazatecho nico kutuma obundi twareba kurungi mbwenu ekikurara cyaturetera eco cyabaho nyamisho ganje bugatacenjura gera iti bugatacakiraje biriya bikateba naje nimba nakozire mushanguki webare munonga nkoko nabashoboreraho enamba mpango actually bino buzubobo buturkweta refractive errors kushanga ngo right tiya yerundanaje aha mwanya obuturu kujetengaho haza ekikusinga yo kukireta number 1 kiri ombutonde bwitu yes mpango ntarwo kweza ohangwa oine obutafari ninga shombiru gwawe gwine akatezo ko kugira ngo noija kwija obutahweza either aha myaka eji ninga omubwire nkovu in fact okuchondozo bwana kwireka ngo wabo ine honka bazire wawe bona batari kweza kurungi ahabwe nshongeje ina yita refractive error namno munonga abantu akwandi bajwarebera huri wabo ine abazire bawe ninga bo kuzarwa nabo bine nshongejo tabari kweza kurungi ne betengebera huri hatiwe chance ninga shakatezo ko kushanga ngo niwe light neza kuba etakutebana kurungi ne bazibwa memirundi 3 kuzamirundi mukaga so enambe mpango kiri omubutonde bwitu endije nshonga kiri eri kubasa kutuma abantu batahweza ahabwe ecyo kitwayita refractive errors nikiruga aha myaka hariho endware turikweta presbyopia hazejo nekwata abe myaka eija neyirira higuru 35 makumyanaga timu myaka na oshanga yaza kureba aha sumu nagiriza hanga hari echo nchurgo myaga urombantu emyaka ni yejo so okukura hariho obundi obukiri kuhindura omumisho gitu namno munonga karenza kakaruwa gati oshanga katagira mana marungi go kwine kaje bishani okabireba kurungi okashomaje oketegereza namno munonga ebinte byahihi so obundi abantu abariyokwe enambe mpango ni mangu mwino buzubu no kwenda kureba ebyahihi obeno shoma bibuli tokigireba weno reba asimu yawe tokirebaho haza echo enambe mpango nikiruga ahabo kugira ngo twakora then kutwakora amisho gitu tugakine mana marungi go kufocusinga light
niyo nshongera kubasa kutuma tutahwezaje ubundi twakutara nkamisho abantu abamwabo kugira ngo buzibuka tugire ekiti cyacu mitakarahure kawo ogo mwana gwerisho haza hwenkojo engere yiruhanga yakashepingiremu kurungi hati yahinduka abo kugira ngo kaza henkojo kahengama kareba nkoko so hati light kibanera bamu erukuzaha filme je yitwantu gambaho hatoshanga yasigasigana so shange bimwe utabireba kurungi ushange bimwe wabireba mu kabiri ushanga utahweza kurungi ejenshonga eyitwayeta refractive error. Yes. Ebindi ebirumuntu bichondozubwa no kushanga ngo amisho gitu nagakora emirimo mingi haza eya hihi eki turukweta niya waka kushanga emirimo yawe neyetenga burishaha kuba exactly burishaha uri ya computer no shoma burishaha ebyo gukora bingi nanese mwezi kana exactly esimu burishaha ryaha so amisho kugakozesa emirimo mingi munonga haza eya hihi ushanga obundi uko kutebana kwa right na kwa kuruma bwo butonde bwitu hatoshanga akukora emirimo mingi eya hihi eyo kukozesa amisho gitu kushome bya hihi hatoshanga yachongera munonga yachirose so kwenda kushkonkurudinga no butonde hazojwangizemu na nemirimo eyituru gukora na munonga erukurusya amisho emirimo eyo kushanga ngo amisho gitu nigashoma ebya hihi haza kumara obwire buringwa munonga urinkora munonja ngona naba welding nawe mbera ne basakweriye cyo nabo kayimba ndambocheza nkaha hihi yes nangwa na nabakubazire biharano burushaha no rebo pereza abarukushoma burushaha abarukureba se burushaha abe nemirimo yo kugira ngo burushaha ne yetenga kuba ori aha computer haza okumara ubwire buringwa munonga hato noshanga amisho gitu twagamanyiza okurebe byahiye amisho gitu kugakuba ngareba hari nubwo gakuba garuhukire yego nagabagar free umuntu yanareba distance ari kureba seri amisho ngaba garuhukire konkati ko kuba norebe byahiye ubwe noba wagashabe kintu cyango munonga mwana kugakozesa munonga ecyo mwe kibasa kugarusya munonga atoshanga right yatanka kusigasigana enshonga eyitwine tugambaho umwabazi yo. Okay, atumweshi Dr. Kunija ubundi no kushobora think kubasa ubune mwe binagama byenda kweshandiriza n'ibyendware zinde zikwata misho hatkuna kwika doctor wa manyota ngo kizo bucanje ni ceki noija oncheberota. How do you diagnose? Webare munonga nango bundo no kumpikota kampikiri arihe wahurira program ninga showare program age obumanyisi obwo kubasa kwerebera ho nkoko kushanga ebyahare to kibigweza kurungi ekyo twatwakigambe kushanga ebyahiye byo benoshoma to kibireba kurungi kushanga ubundi kintu no kireba kiri kimwe konkoreba bibiri oreba bibiri oreba bishatu kushanga noreba urwanyanya kushanga kukoremera mejo unoterwa mutwe amisho ngaru hano hurira no shashira nkomu ahabwo kuterwa umutwe ahabwo kurusya amisho ningo bundu kushanga amisho washoma nagarara obundi nagareba right ningashi okireba mu right ware mucererezi oshanga gatina nonda ogumuhumize kandi nango mbana abazire ninga abashomesa bakubera nabana kushanga umwana yaba na shoma ebintu nabiriza hihi akona ko kabonero karungi ningo bundo mwana noreba yaza kujeshi yareba nanda itenkerisho achwengeze akona kono kabasa kuba akamanyiso ko kugira ngogo mwana light te kuzaje abana bayenda ncabacera. Yes nabana nabagira enshongeji yo kugira ngo amisho tegare bakurungi ahabwo kugira ngo light te kutebana so wari umwana nayiterisho kwetegereze ekintu nakiriza hihi ugo mwana nicyenda hato muturetereze no ko kumureta itwo ebintu bitukubasa kucebera kwetegereza amisho gawe yabana gahweza nekintu ekitukweta visual acuity. Okay, ati nyewe Dr. Amyake yinashya yitabasha batanaka gukora nibasa kwa ninje expecting manyengo nikibasa kuba mbwe no mwana we omuntu akamukushikize
we nija kumurebera nkahinta umwana wanje abasa kuba atakuhweza je then nkabona nkaterwa akahinga nkabona nkija ko umushaho we bari munonga nomanya ubundi nshonga nkejo kujikwata umubana ntucerererwa abo uja ngo umwana atakumakushobora mahino batebize ngo akana mango Anthony kwe bareba akwana ko yazirwa resho muri karita kureba mpaka uyashyira wamja twatarisho rimo akashangira takurebera ndareba so umbana kwakubaho obuzubu bwo butarebaje abana bumwe nabanza atahweza kurunja kiza kureba ibintu ushange risho nanda ngo aryite akona kabonero ko kubanza kushanga yaza kureba ibintu nahwengeza erisho nayitayita namba ya kabiri kushanga ebyahihi ebyarkwenda kushoma nanda abirize hihi munonga ejo namba ya kabiri umwana mutarwa nabyo cyo muri sho nabyo nchumanyisa ngutakubireba kurunja namba ya kashatu umwe no umwana nabasa kugira irari umwana yaba azirwa mwisho je gareba kurunji konka abo kugira ngo utakweza hateri ishere mwe niryo rukureba so eriyo ritakureba ryo nireba ahirya akunda telebiru so oshanga umwana yaba azirwe kurunji konka kuyaza kuzo mu myaka yabe 5 abo kugira ngo amisho je tegara kufokasinga hateri ishere mwe ryo rutoruko shanga nireba irari so wabo ino mwana okashanga yagira ubonero nkobwe muturetere konka tukibonire kugira ngo tubanze turinde ubonero nkobwe yitwa mwana siba yo expecting nyinyi basa kwetwara konko mwana ni mataka kijuka konka abana nabo bakabire nebija tuceberitwe nkabashaho tumanya ugo mwana nahweza ata because twine pime tukugenderaho nanagambire ngo twine test yitweta visual acuity eyo kwija abagiro mu irwaro muri akapanda ko bakutomisho nkahanga hari tugira ngo kwatari sheri oshoma kwatari yeri oshoma tureba eri sheri na ruhweza reta focus yaryo ne komaye because arobwo kushanga eri shori mwana ruhweza kurunji then erindi ritari kuhweza so hatecho nacho ntukugumira kumanya iwe bintu nobereba yes konkati to kutuza kuba ntuchebera burisho independent remwarindi wochinga ryeri erishikarita kwezi abo kubutire nogende otire nogendera ryeri torukuchemanya yes so neshonga nkuru munonga kureba ngo mujo mwirwaro rero buri muntu yamanya engero yakweza mu byahino bihweza kurunji ebyahare no bihweza kurunji abo kuba ekituru muntu gamba ho tukurukuma abantu kuma nintegadeka cyo no bakimanya kushanga ngo tine cyo rukureberaho nakaci yes haza ko kucerereza ubutahweza kurunji ushanga kandi wazo mwirimo haza ecyo nikiba kitabonire mbwenu tukebeze kare kugira ngo okweza kubikwitu ubundi tukugunjure tukutereze utakazo mu mwirimo abo kuba echo chine ekintu chango ekituru so hati doctor inkora muno tamatsiko ngo eche kintu nkibasa kuba reversed nkibasa kugarurwa fucacaruga umuntu agaruka hwezeje hazanye nango tutangarize aha mwana na naha mukuru ona ruya rerisho yanje ryaruhire wadenija nakwika noza kuruterekera kaningaruka nimpwezaje tamasikago gagaruho deno tugabira no kumukutwaza amisho ganje garuko mbuteka we bari munonga enshonga yo butahweza kurunji etwireho kandi nkoko nabashoborera abantu binji nebateganisa konka enshonga empango munonga nizabasa kujanjabwa ningashi kuterezebwa kuturukumanya kuchebera twamangu erisho ryawe kananka turukweza niruhweza kuche ahabwa light obutafokasinga hariho ebintu bimwe ebituru kubasa gukora bikatereza amisho enambe mpango enshongezo nizikore nizibasa kuterezebwa ebirahure ebituru kujwara so nchorko y'abantu nibijana bajware birahure nibijana bajware birahure ahabwo kuba omberahure bye bitukubahereza hate nutuba twayongeramo akandi karahure akarunkogo mwana gwerisho kabana ko kacencura kongera aha kucencura kwerisho ryawe hate bintu bitebana ahituru kugenda honyine ninshiraga kubona abantu binji bari kutina okukozesa ebirahure
abo utabicenga apana doctor baja kutkubikoresa ehe akakaruho kargaho kora batabyine torisimbura ngo mission gayongera kufa waheza kongera mweze renzeze birahuri so ntibya avoiding ngo tubanze twakikanka handi haki haza icyo ni intekateka ngo nicyo gutuma abantu ubundi batabona ubujanjabi obushikiri ahabo obutetegerezo mu gashogwe birahuri so nenda kukigaruka kushoborera abantu obutahweza kurunjo bo butuma umuntu tugambaho light ningashi ebituru kureba tubiru kwina maje tubiru kufokasinga kurunji aha point y'ituru kubyenda mu kugira ngo tubirebe kurunji uguma bitati yes kimwe kitoroke kindi kitoroke kimwe kikayo kare ikindi kija bwanyuma so obora kubireba uruntu rukuzinaza yes so eberahure nibiyambaho kugira ngo light eje yaneraba umurisho ryitu hati bigifokasinga kurunji ahe point ayitwana twenda hazato umuntu atanuka kureba kurunji abineberahure nemutujurira nemukimanya abatara kushome byahihi twineberahure nembuhure ziba kweta readers umuntu akateka meberahure akagira kashika nabireba kurunji akashoma so nanabana nanabakuru kurugirira ahabwinji bwo butareba bwawe twine eberahure byebika bitarukushana konko mugashogwe berahure no kugira ngo guyambeho ejo rayite eyane hengama etakwikaho kurunji eterera kurunji ezaho eberahure ebi tibiri kongera tibiri kushisha misho nkoko abantu batuyena bakimanya ahobwe kiri kushisha misho nuwaba otabikozise kugira ngo erisho ryawe ruhwerweho aha kufokasinga right so orurusiya munonga so nanaka ka era ako butatebana bwa right hatoshanga kaye yongera konka ko ruguma no kozesa ebirahure nikiyambaho simple abo kuba nkabana for example abatari kweza kushanga umwana ariyo mu class ariyo mu kibina konka byo mushomesa ari kwandika rubaho tari kubireba hato ko nchimanyisa ngo okwega kweye kwafa nchimanyisa ngo hari emirimo yo gumuntu atarakore nabaso buta obutavuga motoka kazamahanda nchimanyisa ngo yari umuntu mukuru atwire nabazire cyarane nchimanyisa ngo taragireta tarateke mu pituruzo natakibaza nangwa hariho no kucondozubwa okurumu no kurinkinga za butandwe zikubaho nabo butahweza bw'abantu abakubana bavuga biruka yes nico rukurebera baza kwereza pamita abantu abari kuvuga nabandi benda ngo koze amushaho wa mishu o testing yomanyi konka abantu abamwe no mana bamanya kurabo muzakona oshanga yabona pamiti umuringo ogutayetegereza ningo shanga obundi yaje mbona kumara ubwire buringwa ekintu cyetenga ngo buri mwaka buri umuntu uri kuvuga buri umuntu uri gukora umurimo oyetegereza ko eri kweza kibaga bigendererwa biri yes abo kuba ko kubota ari kweza kurunji nkoko nabagambira ariho kucondoza okuru umuntu kunywanasa za butandu eziri kubaho nana abantu butahweza kurunji abaru kuvuga so nyumeza ngo utari kweza kurunji emvuga yawe neza nebasa kutomukabe konka ko kutushikirira emiringo y'inabagambaho nagamba muringo ogo kwezeberahure echo ogwe nugumu ogundo muringo ariho kitweta contact lenses na kona karahure akutwongera aha mutwe gwerisho ryawe ko tukakuza hero nkekirahure cyo kureba kona kabyama yes na kabyama dukoza hari abantu abamwe kugira ati nyo kuza kundeba ndiyo mbirahore shina ati nabantu so ariho muringo ogwe no gutakakanyire munonga umbantu bitu bakunuya konkana guguruho ogutkuronda akarahure akaratu yambe kuyimekaje kabambaho kagwato kagumaho yes nani nyitamisha nimanta kahurra ano botakahurra of course no maroka manyiro mbere maraga kamanyiro kandi kunda nabe nagira nti ningari yandi yakagira nti kakutere bushika no kwihamu okozi yo kagariramu kahayo kwihamu okozi yo kagariramu umuringo gwe tuguri tugukakanyire munonga umbantu bitu bakunuya abantu abinjine bakozesa ebirahuri konkana kuno imagininga yes nyowe kunaranta hwezaje akwa nakimanya ngo irisho ndibatabakiri tinguje nakazo mfamase nkiye buri obazi oba kutonyo murisho kakozya mukamba jangwa amaziga nuguzya noterera nugarukana kuburira
nangwa abantu abinji nabagezaho kweragura ubundi abo butetegereza ecyari to butahweza konka utamutikira doctor hariho mubazi oguruho ogukumanywa ngo no gutomisho agagata kweza kurungi atigamare gahwezi embazi yamisha yitutomisho nebe inebindi ebyeru kujanja nabyo ebinkwetegereza ngo bishemeye kubana baberagurirwe umushaho abo abantu nabakunda kweragura rushanga wotashemeye kutama kabaza akakonka ko kugira ngo kareba nanka akine nangwa bamwe natuma umwana wa mutahiwe ati yiroko atibakanja ngo hari yakabazi kamisho katoshanga ubukoko bwaburiye owananka ni wabo leta omuka yawe abo kugira ngo mwatanka kusharinga utubaza ninga ubundo kozesa akabazi akatarko so cyo kubanza tino muntu oshemeye kugira ngo we yayegurira akabazi kananka yakatama okwihaho go utwagira ngo akabazi kawe akakukaraho maybe otakizire no basagura kandi ninga yes nako kamuhandikire ningo wareba umushaho tukamangu waza kukozesa akabazi kananka then hariho nabamwe bo kushanga right tetebana haza ushanga cyayetenga okushemezibwa yes nkoko nanabagambire right neza kuraba omukarahore omwana gwerisho erabo murenzi egumizemu eze aha film na hariya asoma ayichenekuza omwana omwe okusigasigana kwa right eje kukwakubana kuruga omukugira ngo akantu kawe akarahora ko misho maybe kahengami kakatare nkoko wakigamba kakatare bushuka ninga kaza henkojo kahengama hatebyo ntubasa kubikora hona no kushemezibwa hatoshanga umuntu mugwito gwabo ko kugira ngo right garike yerundane kurungi yakoretere cyane cyawe cyahwezeka washoma wacenga so ariho muringo gwe nagwe ugutubasa kwesa kugira ngo umuntu agareke ahweze kurungi ko kuyakoye nawe ebindi mbishango mu irwaro what time yabaho Dr. Basibere twende we bari munonga cyari tabo program njeji n'abaturukiriza umuranga gwanje ndukubasibura no kugira ngo buri muntu ashemeye kureba ngo buririsho ryeye yayetegereza okurukweza yefeho ojo mu irwaro urebe okuwahweza abo kuba ko kubatakweza kurungi katugire ngo ryo mwana noshoma nikibani kimanyisa ngo okwetegereza kwawe nukuza kuba kuki aboja ngo ebibashomesa tuwahweza kurungi haze cyo shanga cyateganisa na nyensi emirimo yo kubasa kuba nokora then nito abantu abine emirimo ubundi rikwetenga kozesa misho munonga nito tushabwa kugira ngo tushikire abashaho twetegereza misho gitu nagahweza kurungi then kwakuba hariho okusigasigana okwe twatagane n'abashaho then turebe okutwakubasa kutereza amisho gitu kugira ngo ebitwine kureba tubirebe kurungi rero tugira amagara marungi abantu aho rukushangwa nabwanyuma tukahendera kimwe program nyewendi Dr. Asaf Byamcha kandi nishangwa umwirwaro ere tukweta Mbara University aha itaji ya misho itaji ya misho webare yo wagumanita wa program eji yebyamagara Dr. Asaf Byamgisha okorga Mbara Regional Referral Hospital abana bashaho bitu abutinde kwantu iwamushango mutawuno mukwate bitiga mjetinka kureba TV utanabweche zubucanje na nyendo kindebere nabwanyuma obase kurara wagira amagara marungi target ya program eji no kugira ngo kwa hori omanye amagara ho kubasaga tunjira aho kubasaga reberera ebyo yine kuba no garebereresa nabwanyuma twase kuzihanga egi nabantu abina amagara marungi nanye charity included nukwenda hendera nte program eji twatwina bakazire health products bakutusiyo program eji nyecho kunywa chabo noja kwa no hobujuruzo burungi mnonga tureba nuro kwanzo rukwija mukama witu abarinde ebyamagara mbikichibo Kazire Health Products